Onda Allah Teala'nın söylediğini көргенде esimiz olup жығылады дейміз. Қанша уақытқа шейін Аллахпенен ай қанша уақытқа шейін есіз болып жығылып жатады екенбіз. Алланы көргенімізде жәннат есізден шығып жәннат есізден шығып қалады екен. Алланы көргенде уже жәннаттан ұмытып болып екенбіз. Ошон үчүн бизде bu dünyada maksatımız cennet Allah'ın yaman görüş kadar. Bizim maksatımız şu kadar. Bizim maksatımız biliyoruz da dünya çoğusunu aleykimiz de çinmez de. Dünya çoğusunu aleykimiz de. Oşo Allah Teala'nı görüştük rahat eken. Hemen 8'te cennet var deydi. 8 cennet 100 tane eken. Her bir cennet 100 kavattan eken. Daracağız şu bulat eken. Hazır kimi bulan daracağız 78 cennet dedi. Birinci jannatni 78 qavat edi, birinchi jannat. Kimdir birining 6-chi qavatni 86-chi, kimdir 7-chi har bir qavat 8 jannatda qavat bor ekan. Payg'ambar aytgan surasana jannat Firdavs surasi degan. Firdavs eng go'zal jannat ekan. Allohning arshini tangan jannat. Shunda odamlar bor ekan, jannatda deydi Allohni har kuni ko'radigan odamlar bor ekan. Haftalar, oylar, shu darajaga qarab ekan. Shuning uchun Firdavs surasi kerak ekan. Öyle demiş. Şunun için dünyada maksatımız Allah'ın zamanını görüşte. Maksat şurada. Ondan 3 türlü taif adamlar buladı deydi. Kamersat adamlar buladı deydi. Soğudu deydi. Onlar deydi Allah'a men vada kılatın. Ya Allah men şu işi kılamın. Bana cennetin kireceğisin dedi. Şunda adamlar böyle. Daha bir taif adamlar ya Allah dozuğundan saklan. Dozuğda korudu deydi. Dozuğundan saklan. İşte cennetin içsen oldu ya Allah dedi. Ağam bir tayf adamlar olurken bunlar Allah'ını aşık adamlar ekan. Allah Teala'ga aşık adamlar jannatga ham do'zaxga ham qiziqiyor. Allah Teala da Qur'on karimda shunday taqvodan mening do'stlarim bor deydi. Ularga bu dunyoda ham so'q bo'ladi. Shunday 3 tayfadan Allah Teala'ning avliyo odamlar ekan. Allohni yaxshi ko'rgancha. Allohni shunchalik yaxshi ko'rib jannat uchun emas, do'zaxdan qo'rqish uchun emas, Allohni suyib ibodat qiladi. Allah turganda videolarni ko'rib Allohni suygan shunday nima qiladigan bular jannat bundan do'zax bunday parvo qiladi ekan. Bu odamlar shu o'ta buyuk darajasi buyuk Allohning avliyo do'stlari ekan. Bu yo'lga yetish o'ng'ay ekan-da. Bizda ham bo'lsa bo'ladi ekan. Просто cho'ngroq narsani unutib Allohning do'sti bo'lishga harakat qilish kerak ekan-da. Bu Allohning do'stlari ilgari bo'lgan hozirgi kunda tag'in ko'payib qoldi inshaalloh deb o'ylayman o'zimcha. Ilgari haligi aytiladi-ku, suf deganda suv oqqan deganlar ular bor-da. Hozirgi kunda men o'ylayman, haligi 4 oy da'vatga chiqqanlar bor. Shulardan Allohning avliyo do'sti o'ylayman-da. Shu yilga 4 oy da'vatga chiqqanlar bor hozirgi kunda. Soqolni qo'ygan, только Allohning yo'lida o'z ziyon deb dunyoga kirgizadi. Dunyoni ham qiladi. Dünyani yapmadı. Bu yılga 4 yılga çıkıp öğretirler. O yüzden Abdurrahman Aka var. O yamında 4 tane köp verdi 4 aya. 40 günde eser yok. Hani dağımız kişi var böyle duruyor. Askeri. Şular вообще verildi. Allah'ta bayram beklemeyen tağam var. O yan yılga 4 ay verdi. Sadece bu adamların söyleşip otursan yarım saat mesela kısa iyileşsin de. Bu yolun davetka çıkanda davet Bangladeş'ten bir geldi bayram bekledim. Muhammed Ali qo'shib masala qildi. 20 masala qilib odamlar iyladi. Ta'sir borda. Bu shunday Allohning avliyo do'sti bo'lish uyutilish kerak ekanini aytadi. Shunday keyin kuni turib Allohdan qo'rqib iylasa deydi. O'zidan bir tomchi yosh chiqsa deydi, bu odamning do'zaxga qaramaydi. Bir tomchi do'zaxga o'chiradi. O'zimiz ko'proq shuni taxallus iylash kerak. Allohni suyib ona bu davetçiler düşünürse men tan qolaman. Ko'p jamoat emas, keyin jamoatlar chiqmasa qaraydi. Biz yomon idab qo'yishadi. Shuni borib, o'zini ishtirokga bir chiqadi. Suyuqlik javob o'ngire bilaydi. Nimaga ibodat desang, ya Alloh shu mechit moshi oyilga, Turkistonga, butun musulmonlarga hidoyat bershi deb bilaydi. Shuni bilashadi. Haqiqatan. Men biroq chin-chin olganda musulmonlar bugungi kunda o'ta ossiz bo'lib ketdi. O'ta ossiz ketdi.
Biz aytат болсо эрең жакшы үмүт болдуңар, жакшы жамааттан кайдарасыңар дейт Алла Таала. Biz азыркы күндө мына Америкада дейт бир киши дейт көп жыл болду динге кирипти да, хажыга барыпты да, ажылык кылып эми көрдү бар жок, ыйлады. Анан асылга айткан экен да, чыктып, мусулмандар деген экен. Мен Алла мусулман динге өткүздү, Кудайга шүкүр, мусулман болдум. Динди үйрөндүм, ажыга келдим мына. Ана силерге айтып коеюн дейт. Мен кыяматта хаммаңдын мойнуна ачылам дейт. Мени апам менен атам өлүп кетти. Кафыр бойда өлүп кетти. Христиан эле бойдончу. Атам менен апам деген көчөдө 2-3 жыл окат деген мээримдүү адамдар. Мен билип турам, уже апам жаннатка кириши кыйын. Мусулман болуп өлүп кетти. Силер ошо динди жеткирип отуруңар. Мен кыяматта силерге алышкандай билеген. Азыркы күндө алдымдан айтат, биз дейт бүгүнкү күндө дейт адамдарга башка адамдарга динге чакырып амр маруф эмес дейт. Азыр өзүбүзгө муктажбыз дейт. Өзүбүзгө. Мусулмандарга муктажбыз дейт. Мындай карасаң, азыр мына мачитке койбуз батпайт. Мындай карасаң. Өткөндө кадырдын эме деме болду? Батпа калды. Эмеде тарабада батпа калды бир жолу. Ол нарга чыгып кетти да. Эгер полный кесек батпайт да. Акыркатта карасаң, слабыйбыз да. Айтат го сен бирөөнү дос дейсиң. Эгерде досуң намаз окуса, сен ого дос эмессиң. Сен ого илинбедиң дейт. Биз азыр бүгүнкү күндө мына мачитке 15 адам келебиз. Кошкалар бардыгы бейнелерде. Окусаям мачитке чыкты. Пайгамбар айтқан мачитке чыккыла, көрөрөңөр чыкпай бергиле деген да. Болушунча мачитке чыккыла деген да. Эми фарз намаздан кеч калып үйдө окуп калсак, кээ бир адамдар мачитке барып үйдө окулам десең, ошо болбойт экен да. Келип мейли окуш керек экен. Сахабалар пайгамбар айтты, Тагазда 25 жашта 27 деп келген намаздын жалгыз адам менен көпчүлүк адамдыкы 25-27 барабар сооп деген. Сахабалардан бирөөсү угуп калат да. Бир күнү намазга келсе фарз окуйт. Анан о наркайын мачтеп башын ударамдан болду. Маркумга жүгүрүп барат да. Баардык окуу болгон болот да. Үйгө келет да, я Алла, пайгамбар 27 барга деген. Атам 27 жыл. Элестетиле 27 жыл окусам канча саат болуп кетет да. Мысалы 10 минут оқисың тұттан да. 10 минуттан 27 минутта оқығанда қанша өтіп кетеді да? 270 минутта да. Сонда оқыған екен да, оқып ұйықтап қалғанда түсіде сахабалар атты мініп пышақтарға шығышып ат жағып. Сахабаларға жетпейді екен да бара сахабалар. Атың раз ұрса жүгіреді екен, жетпейді екен, олар алдыда кетті екен. Анау атты ұрып, мен неге жетпеймін бұларға деген да. Биттасы келіп тұрып айтқан екен. Біз жамаатың оқығанбыз, сен жалғыз оқымадың деген. 27 жыл оқысаңа жетпейді екен да. Жамаат соғып екен, имандық қабыл болса, хамма қабыл. Арқада біреуін қабыл болса, оны қабыл деп жазып қойды екен. Жамаат үшін ол екен. Анан хадис пайғамбар әрбір намазға келген қадамың дейді, битта қадам ташысаң дейді, сауап жазылады битта. Күнә өшіреді екен. Екі нәрсе бар. Сауап жазылады, битта қадам бар. Şu qancha qadam kelib ketsen o'shuncha so'g'ib olamiz da biz masjidgacha. Mana sahobalardan biri aytgan, "Ya Rasululloh, men ko'chayin deb o'taman" dedi. Nega desa, masjiddan olisda uy oldi, shu yaqinroq kelayin deb o'taman degan. Yo'q, unday qilma degan. Naborat o'sha yoqdan keldi, olisdancha. Foyda ekan-da. Hozirgi kunda chin-chin aytganda biz to'g'ri iylashimiz kerak-da. Uy olishimiz kerak Allohdan, chindan. Nega deganda bir o'z qo'shni olgancha bir namozda hech kimga aytmaydi. Chindan. Biz qo'rqamiz, namozga kelmaydi. Bir qo'shni namozga chiqadi deydi. Shuning uchun biz namoz qilamiz deb o'tamiz, biroq endi qattiq turib bo'lib aytamiz. Da'vatimiz yo'q bo'ldi. Haqiqatan namozga yo'q bo'ldi. Namozga kelib ko'zda iymondoshlik, iymon ko'tarilib, o'zgarlar bo'ladi. Allohlardan qarangda ibodatga kelgan qadamlar nuri bo'ladi. Biz mana qadamlarimiz hozir qarangda keldikmi? Kelgan qadamlarimiz xohlasin qisroqdan o'tgan bo'ladi. Qiyomatda deb qisroq ko'riladi.
Uzunluğundan uzun болады deydi, қылдан ичке болады deydi, лезвиядан қосып өткен лезвиядан. Мына адамның құпиян белгілейтін болсын. Şu pısıraptan deydi. Şimdi adamlar болады, çalған тегісін өткізіп деген. Çalыс deydi. Şu adamlar болады deydi, өлімді үйленіп аяға дейді deydi. Şimdi adamlar deydi. Арман деген мүлік бар. Арман екен. Арман деген ошо менен жүрүп. Кийин şu болсо керек деп адамдар айтат экен да. Арамда келишүүбүз, жетим жесиде тууганымга мамлекеттен бармак адамдардан бүт Böyle hazır namazda bunu da ayçiz bir şey işte. Namazda bir şey